Ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani ngenyemumuk metiktokan Bidan nak selingkuh makaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aib kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani ngenyemumuk metiktokan Bidan nak selingkuh makaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani ngenyemumuk metiktokan Bidan nak selingkuh makaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki